Usivunjike moyo. Napenda nikwambia kwamba ndugu yangu, wakati mwingine unapitia changamoto, unapitia taabu, unapitia magonjwa, unapitia misukosuko, lakini usivunjike moyo. Tunakiangalia katika maandiko matakatifu, yani Biblia, tunaona watu mbalimbali walipitia changamoto na taabu, lakini hawakuvunjika moyo. Tukimuona Paulo alipitia taabu, alipitia changamoto. Anasema alitaka kuzama baharini, lakini watu walimpiga, watu walimnenea mabaya. Lakini alitabiriwa ya kwamba anakoenda kule Yerusalemu anaenda kuuawa. Lakini yeye Paulo mwenyewe akaandika katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 20 na ule mstari wa 24, akasema ya kwamba lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo Paulo zile changamoto alizopitia, na hata kutabiriwa kwamba kule Yerusalemu unakoenda utaenda kuuawa, na kweli alienda akaenda kuuawa, lakini akuhesabu zile changamoto, akusema ya kwamba kwa sababu ninatabiriwa kwamba naenda kule Yerusalemu nitaenda kukamatwa na kuuawa, niache kutumikia Mungu, niache mwendo huu wa kutangaza habari njema za Yesu Kristo. Lakini aliendelea kusonga mbele, aliendelea kutangaza habari za Yesu Kristo, aliendelea kutumikia Mungu, akuvunjika moyo. Hata katika maisha yako, changamoto unazopitia zisikufanye ukavunjika moyo. Endelea kutumikia Mungu. Tambua kwamba maisha unayoishi hapa duniani, changamoto unazopitia, ukivunjika moyo, kuna maisha ya umilele baada ya dunia hii. Kuna maisha ya milele. Maisha yale ya umilele yanategemea na maisha unayoishi hapa duniani. Kama umevunjika moyo, umekata tamaa, ukaanza kufanya mambo yasiyompendeza Mungu, maisha yako milele yatakuwa ni mabaya milele. Lakini usipovunjika moyo, ukaishi maisha ya kumtumikia Mungu, ya kutegemea Mungu, japo kwa changamoto unazopitia zinaweza ikawepo mpaka kufa kwako, lakini tumaini bado lipo kwamba maisha yako ya milele yatakuwa ni mazuri. Endelea kumtumikia Mungu, usivunjike moyo.